Sanibingelela abalimi ehlelweni asilimeni Maswati. Namuhla sijabule kakhulu kuba eNgqulwini la sitawufunza khona ngekulinywa kwetifishi. Labaningi benu balokhu basibuta ukuthi nguphi leli sito labangalithola khona lokulinywa kwetifishi. Simthulile ke umlimi lolima tifishi eSwatini eLiswati Baba Malaza ola eNgqulwini. Namuhla nje utasisita asichushisa ukuthi yena wendani. So nesikhathi lesitsanyana nje aqalile. Asesibone ukuthi wendani Mr Malaza la eNgqulwini. Siyabonga. Malaza siyabonga ukusamukela ekhaya. Yes. Dawusi ikhaya lisaliplaza ngoba uningi lesikhanselana lokwendawo. Mhlawumbe nje singakayenzi kakhulu Mr Malaza ungasichazela nje ukuthi Baba Malaza ngibani kulongambani. Yeah, Baba Malaza nje usachazile mngadi ngimalaza nje longasi umlimi. Ngimalaza lo bene interest ekulimeni after ngisebenze cishe nebalimi isikhathi lesithe kusugar industry. Then ngekuhamba kuhamba ngagcina ke senginetinzawana lapha nalapha. Ngabona lokuthi yathi ikhonyana le mali la kulimeni. Hayi nekuthi ikhonyana ikhona vele. Because besides ukuthi wakha imali but ugcina sewonga imali ngalokuthi awusakuthengi lokunye. Ngidawubekisa nje ngale mfishi. Imfishi idulile. La kithi nje lobe kathengisa imfishi ngazi ukuthi ayithengisa consistently ngubani Ocean Fresh. Ayibeyedwana. Utathi nganye isikhathi uthi uyofuna lapha imfishi ukhanze ukuthi kude noma ikhona lelenye lekhona lengakulungeli wena uyabona. But ke yeah, Baba Malaza nje akusiyo umlimi longanani ngulo wetetamelako nje. I do other businesses but nje kulima ngiyakwenda on the side. Bosha. Yeah. Ukwenda kahle ngoba kusokusonzetelana. Abantu abaningi bane interest ekulimeni itifish. Ibukeka ngathi kuseseyindlela ledzinga lwati. Yeah. Wena nje uba usho ukuthi lawuthi inkolo yento eceleni. Yeah. Umthaseflo lwati. Yeah, I think lokumcokana mngadi lapho kuthi balimi balisebenzise lusito lolukhona. Njengoba bengishito ukuthi angisiyo umlimi. So ngabuka ukuthi ngabe ngingasizakala kuphi. I think the first nangizana contact ngaba kwaba Ministry of Agriculture. Nga fisheries. Yabo ngaya ngafike ngazama abangisita vele wakhanza ukuthi ngaba nenhlanhla futhi lokuthi bebasaqaletela le project lesele khona nyalo le fundwa ngilama shayini. Yes. So but kuqala imfishi nje ngayiqala 2019 nakhona bengenda nje ngicabanga phela ukuthi imfishi nje kumbe ngangihlanganise imali ngayilokho njani akutawusebenzeka. Ngakwenda kona kwendeka but on a small scale bengisebenzisa lokwe 1000 liters. Yeah, ngakubona kwangasebasebenzi kahle kusebesebenda but ngagcina ke sengithi asengivele kulaba agriculture ngilobutisisa kahle. Vele basita shothi 20 ngiye kubo 2021. Then 2023 2023 nasekuqala kahle. Basita ke sangangena kulelo kwenjana. Sathola ne training le aba basic nje ukuthi iphondo uyakha kanjani and yini ledzingeka naso khulisa lemfishi yakho uyabona. Then ke 2023 I think bese basinika timfishi tekuqala emafingani zekuqala sesakhile ngoba I requirement yabo ukuthi kufuneka ukuthi ngakul constructor leli dam bese sewuyababida bete batoku inspectela bakhombe bakhoche lapha nalapha ukuthi ungalenda kanjani. Then ke bese bakutshela ke ukuthi ke sale ufake emanti. Yeah.
uthi ngeke wafaka emanti bese bayeta ba-check-a le quality yalamanti batobuka ukuthi angiwo yini ayalunga for imfish nase kulungile-ke sebakulethela-ke ama-fingerlings lawo ekuqala thina lesawathola because sabanenhlanhla bese ekuqaleni nakhonjani ayiqala le project sawathola mahhala vele yeah sathola 800 sakhulisa sakhulisa kona kwangabi nguloku kuloku sezingeni leli kahle but kwahamba beta bahle basifundzisa bayakwenta bete batokuhlola kuba ngilo umlimisi wetimfish waka-agriculture kube ngilaba semalkens laba semalkens bahlupha ngokuthi bayashintsha lamajala abo-project manager but-ke baye bashiyane ukhanze ukuthi maybe uyamcathatela lo mnye ukuthi la kulaba sigcine la nala yeah so then 2024 saphindze sathola lenye ibheji sesithengisile lele ecala yes sengisa niyatithengisela noma bayanisida mara no lokwekuqala satithengisela nakhona ngiyabona nabo bebabuka ukuthi kusaqala akusiko lokuningi kangaka ngikhumbula nje ukuthi beta basikhiphela they were even assisting us kuloku harvest sathi sikhipha vele already bese kukhona la bebakhona ema-locals atofuna imfish ngoba phela bebabonile lidamu solonala bayabona ukuthi imfish itiyondliwa hayi bavela akuphelanga ngisho eliviko 2 tabe phelile timfish yabo hey sabane kubulikhunyana sethi phela besicabanga ukuthi masinyane sitawuphinze sifake sesibonile phela ukuthi timbasha tikhona la uyabo cha kwathiwa cleanani lidamu niliphumute ngoba in winter time nabo bayastrugglisha kuproducer lama fingerlings yes because kuyabe sekuyabanza so sakhipha ke then base basilethela ke lele thing 2024 la seng 2024 hayi saqhubeka na 2024 kancane nje nodama lapho nawo abanilethela solwani bhadalulu sola sibhadala lutho saqhubeka 2024 sa harvester sathi nathi harvestile sathengisa nakhona still vele kwaphela but nathi besiba nako ekhaya bese imfish nje vele bese idliwa stereka yeah then 2025 base basinika bazi hybrid yeah nabasinika leyo hybrid I think ngaba nenhlanhla ukuthi saba sekuqaleni nakhona nakuphuma leyo hybrid nasikhulisa imfish leyo 4 months bese ready already we had timfish leti ba 400 grams to 500 yeah at 4 months yeah so we're very excited kuleyo langana ukuthi even in 4 months time so yakhona kuyothengisa yabona and isathengisa bathenga ke nabo kwaba khona labatithengako I'm not so sure ukuthi bebayowendani ngato but bathatha nje tabalithandanyana lelinengi so libasupporta kana but ke nalapho kwasa harvester kwahamba yabo then ke sasesithola letleti khona nyalo I think it till about 2000 yeah I think now so bone under the same arrangement but ke panyalo siba charge 80 cents a piece yeah about 80 cents a piece which now kubuka now ubala le mali lo yakhako yeah go insignificantly costly yeah so for 2000 is about it's about 2000 rand yeah oh I mean yeah but we are around about there but malini about 1.6 oh yeah about 1.6 so then nasothengisa wona wenda imali engathi yabuka ihlakaniphile impela nyalo nje sitawukhokha nje la sesinayo market
njengoba so lo community noma ngikhulumela naba betitolo kakhulu ukuthi Okay. have a formal like retail market. inkinga singayi letitolo engilokuthi wena mngadi ngalendlela lesenta ngayo nyalo angeke kusilungela ngoba sitawukhokha kanye sitawukhokha kanye sithengise bese bakubuta ukuthi iplenye imfishi uyabona kanzi kube nangabe sesinayo le infrastructure say scheduled sathi nje ukuthi maybe every after 4 months 4 to 6 months kunelidamu leliphule lesikhiphako ukhanze ukuthi maybe nasashiyana ngabo 2 months a month or 2 uyabona. Yeah, say every month is a harvest, which is possible. Yeah. So it's part of the expansion. It's part of the can have. Yes, actually it's on the cards. Ngilesikubukako lokuthi sitakwenda. We will expand. Kunenzawo emakile lesitayisebenta sibe lama ponds siwashiyanise sitokhona ukuthi sibe nale constant supply then ke angeke sibe ne problem lapho kukhulumisana nama retail stores. Yeah. No, I think we should it's a profitable venture. Umuntu ke I think bosouchazile nalolo kunye lokuthi umsebenzisana njani naba la bakuniketa lo seed kakhulu la Hlanyela. Yes. Swat lama fingerlings. Yes. Ufanele ukuthi ube nendzawo. Yes. Ufanele ube nemandi. Uphindze utigubhulele lidamu. Yes. So uyababita before konke lokho but ube prepared in terms of your own investment letimbo leto ufuna. Yes ufuna entwe ngwetonke but nje lokumqoka lokunye kakhulu ngilokuthi from lecaleni vele ngathi ungaba involve because bayakhona nalokwenta le inspection of usengakacala nje nalokulo kanjani but okusayithela kahle nale dam ukuthi lingaba kahle kuphi kulenzawo yakho. Sine nje lapha bathi nabafika bakhanza ukuthi sevele nesesicalile ngoba besibuke kwenta lokunye ubunana le tingulube bathi sebona kube besisayithele tingulube tingenhla besingawenda emaponds ngendazi because onke malanga ekseni uyawasha nawudipha tingulube uyadiwasha uyabo so la mandi lawo bekutaba mandi latabo bongena lapha ecosystem le bamekusebenta. Exactly. Yeah, that's what they said and ke futhi lokunye baba nayo ukuthi lama lokunjana engulube at times ingulube kwanza ukuthi lokudla isenga digest konke ungakhanza ukuthi lokunye sekuyangena lapha kuba ifeed and ku2 kunyolele lidamu ngakube kusangithini kuliye kuyalinyola lidamu lapha phansi alibi nje ngile akubi ngilelisayile lothwana siye sifake nemhlabathi. Yeah, sifake nawo lomqubo wendela ukuthi kukhule lokweti kunawo tihlahlanyana lokuma plants. Yes, bathi ma planktons lakhula ko le phansi iyadla ke lemfish yabo. Asesikhulume nje nayo ke sesilakhile ke lidamu lama fingerlings sibasifakela. Uyikhulisa njani umuntu ongathi nje what are the basic processes that are involved in the fish? No, mina ngijwayele boramtutu. What is the system of policy? Yeah, kucishe kufana emngadi but nje ngilokuthi imfishi la kuqaleni angisho kusuke kungana kungaka kufuneka ngathi lokudla uyakusilela kusile bese uyakuthela and now uthela ufune ube nebuhlobo nalemfishi ikujwayele yabo na ufida awumi noma ngangikuphi ukhetha nje indzawo ibe yinye kuthi ngilana ngidawufida ngimala uyabona idida ujwayela ke lapho nalesikhathi nawuthela nje setiyeta tawula nalesikhathi sakho lofida ngaso kungathi singaba isikhathi sinye ungabe selubala lokushintsha kakhulu
Yes kusho ukuthi ke imfishi kulo lenyanga yekucala kuya ku 1.5 uyakusila lokudla uthi when they start ku-starter vele manje kuta kungilama ma pellets uma crumbles naku kuphi lo kudlonyana yes so ufuna ukusilele lo natsethe ncane then ke nasethi 1.5 to 2 months uyaqala ke soyafida kahle ke sothi futhi uyatfakela sothi nje at 1 to 1.5 or at 1 to 2 months ufaka le starter then ke ngetulu kwaloko soyaqala ke sofaka le grower yeah up to we grower kuya ngalokuthi uta harvesta nini ungenda say up to 4 months nangabe short uta harvesta leti harvesta at 6 months yeah but nje leti tsine leta 4 months sathi nase sichecka sakhanza ukuthi imfish sethu inkulu kakhulu so vele takhula ngalelo kanjani takhula ngale grower kuphela le finisher siyifaka ngakhona kuba iba khona ne finish yes iba khona ne finish yes 4 months nje bese sifaka le finisher then iyawuphuma ke ku 6 months yeah okay hayi kulo 2000 ngoba nayo mina ngiba sikhuluma business what is the cost of the feed noma ufuna feed lengakanani kuzokuthi ngenetise lethi fish lethi 2000 yeah manje bengakaphathi ke but ungakubala naso kubala kulo 2 months kule starter lisakalele i1 like 25 kg 25 akusi 50 25 kg is enough yeah for lo 2 months because uyakusila lo 1000 nje ufida into lencane lengaka baye bathi bona baye bathi lo mashayina athi ungakufaka esikoteleni lokwesimbonyo kwe 2 liter kwe Coca-Cola lo uthele lapho but ke thina ke bese siyangedangeda but iyakutshela ke imfishi kuthi hayi kunengi lokudla noma sengiyalamba yazi because now ukuthela ukudla kufuneka bese usuyahamba licu ungakuthela nje bese uyabuya say after 30 minutes or so ubuke lokuthi idlile wakhanza kuphelile in 30 minutes time ikutshela ukuthi sengiyalamba ngeke baphakamisa skala yes remember mali then ke 25k lena nje starter sile yabo 800 okay yeah so about 800 750 to 800 rand thatha 2 months thatha 2 months so thi ke angisho ng 2 months lo 2 3 4 lisaka linye kuje u 4 months nje una 2 shawuthi nje asang 3 nyala sengile starter kule 3rd month lisaka setiyadla lapho setikhula khulile so lisaka 5th month lisaka shawuthi nje masaka lamangaki 5 yeah 5 masaka include shawuthi konke starter grower finisher yeah nayo ke seyiphumile 400 grams fish yes average price in the market mali 70 rand yeah 70 per kg yes 70 per kg and bayayithenga yes bayayithenga no and that's that maybe ngilokuthi isuke fresh yini but nje that the price leyo lesa because what they did kule project lena nabo bebafuya ngale so bebawenda lama analysis ukuthi ingiphi price lengaba kahle yeah so lo 70 ukahle ungacharge ke 70 kuya la ufuna khona depending ukuthi ubuka emehlweni ubuka emehlweni nje na ubona nje eta afake etibuko njengamngadi uyaphakamisa 120 yeah no but no bengifuna lokhu sisibuke lo profitability yes ama margins clearly
It's a good business. Yes. It's something no investor kancane kiyo but the returns are more. Yes, I think nje noma nje sisengaka bangaze balima ukhanze ukuthi bathi fu ukhanze athi hey le nto la basiye I think kwananabo le Malkens basawenda lama analysis lawo but kepha the indication is icishe ibhizinisi leta yakhe imali. Yes, and naso nangizana lama volumes akho asale etulu. Yeah. Utayibona itaba even more. Yeah, because I think naku lokumcoka lesimlebe I think ukotongwe letilimo vele tikhuluma ngema volumes. Yeah. Yeah. Economies of scale. Exactly. Yeah, you are an economist, you know. Yeah. Yeah. So I think Mr. Malaza lo kwenza ba yendzawo. Yes. Ngoba imana Maswati achitheke lonke live. But ukowasho ukuthi sometimes in the high field you have noticed ukuthi the performance is not the same as my place. Yeah. Yes. Imfish vele nasicala sayiqala ekhola le sinathuwe madam nje lasahleli lasangasasebenza. Yeah. Highfield sicala khona because emanda bemanengi. Besebenzisa emandi shothi bekune system ye community la swathi ngizala khona emandi ngegravity from Lensabeni. Yes. So bokhanza ukuthi safika lana asaba manengi sesiyawalahla nje laphansi. So sesifake emadamu abe mabili la. Okay. Hayi imfish I perform kahle iba khona yona but nje lena le lotibonile leti ngeke uzotithola ukhanza nje lokuncane yes so vele kulama ku high field la kungathi kuyabanza khona I perform kahle kanti la ku low field la kushisa khona yakhula nje impela kanti manje le ngala low field kutela manje engala na kutela manje but nawunale borehole kuba ngcono. Yeah, but ke ungaba nenhlanhla lenkulu wena ngabe une access kulawo emfula. Yes, but nje le borehole isebenta kahle kakhulu. What we have discovered lapha thina ukuthi in winter siwashintsha kakhulu manje njoba nyalo nje and sinesizathu ukuthi siwashintshelani kakhulu ngale winter. Kuyabanza yabo so lamanti ala kule pond ayabanza nawo kanti emanti eborehole nakaphuma kule phansi eborehole aphuma ashisa uyabona so sihlala ke swalokho enjana lapho nyalo nje sesicalele ukwenda kanjalo ukuthi so sitendele ukuthi abe khona si raise le temperature yabona. Yeah. I think it's science lemco ngoba nje njoba sisho ukuthi njoba interest ngibonile mina ukuthi but for now ubuko konke lokho yakusebenzela wena la ukhona khona. Yes. Now lamani now we are in the low field and kuyashisa but now in the source lamane. Exactly. Now the high field now lamandi but nje is it warm enough ukuthi ungakhona khicito. Yeah. Now le kumbe nje sela kule borehole laba wela ngathi kunale disibena ngizana uve abantu bathi hayi manje borehole akalunga etimfishini. I think lokumcoka nginalo ukuthi ukhulume phela nalaba limisi. Because laba kwendako lamanti bayawatesta everything uyabaqela bete ba doctor tester. Yeah, ukuthi ayalunga yini. Yeah. But nje from literature imfishi iyaphila ku salinity up to bathi up to 15,000 parts per million. Yabona. Mandla babako la. Yeah. So iyaphila and ngethi yakwanyalo asakhulumi ngemva bethu vele thina kude lenye isource manje sisebenzisa iborehole and sesikhicitile emahlandla and tiyakhula kahle bathi imid basho nje uyabona
Sesikhulume ngalolu hlobo lwale fish le khona la ekhaya. Le tilapia. Uyathi uzawuthi khethela ngoba wanikwa. Yes. Ke nje ngeke yathi kwakho yini ama benefits of the type of chicken, I mean type of fish. Yeah. What if Ithela. inkukhu yangu? Yeah, so sebenze kakhulu ezinkukhu. Le tilapia noma singadikhethelanga but ngiyabona ukuthi bayibuka bayibona lokuthi cishe kahle. Yeah. Iyashesha kukhula. Ayidetitukwethu ngathini ukuhlupha lokunene sengibekisa ngetifo kanjalo yeah well yona inako consequence with regards to equality emanti. Okay. Yes, which vele kufune as a farmer na ufuna ukumanage kahle. Yeah, but na ukwende konke kahle konke lokho laba kutshela kona in fish nje le una uya performer and nangabe so breeder ke kuyatala lento le. Okay. Kuyatala ukhulume as well ngepond la wakha khona le duckweed asichazela ngabe nje ukuthi kuyini sita kuphi kule. Sithena sibuka siye saba ne siye sibe nayo vele lenkinga ngiyasho ukuthi sike saba iba khona le nkinga ye supply yekudla. I think kudla kwethu lo commercial feed ibe esikhwahlande inikwe I think bathi supplier wabo munye lana vele ngaba ba particular ke ngaloko Senswaphi vele ka Cats and Dogs no Cats and Dogs eMbabane. Oh Sembabane. Then yes yes lapha ngasespark le complex le then yena ke Cats and Dogs bese so distributela nyalo nje distributela lo nangizana Kuba. Okay. Kuba ke bese so senalaba seMalkens sebaye bathenga in bulk kanje sinase kude kuba sesiya kubo siyothenga khona. But it's still the challenge le supply ikhona. Yeah. So what I did ngabuka ngathi ngabe ngingaba yini alternative. Yebo. Nakhona bengiqale ngekuthi ngifuna ukubuka ukuthi kukhona yini labanye labadudane labangakhanza ukuthi sihamba siyothenga khona kulabo makhelwane. Hayi khanza ukuthi vele kude vele bayivalile funa vele kusaba supply lona kuphela. Then I discovered ukuthi there are these aquatic plants longa deeper wona letine protein kune protein lenkulu kuna bathi khona abathi azola then ke sengile duckweed kuqishe kufana. Yeah, but ke ngakhetha lo kwe duckweed because kuyanza kakhulu kuyanza kakhulu so uyakhona ku supplement ke lo so uyasesiyakhona ukunciphisa ama cost ekudla although angasiwo langako yabo but sesiyathi lokuthi noma ngabe kude kudla ele ku supply siyakhona kusebenzisa le duckweed. No into lenhla fa inkukhu nje sinangabe so ego tidla netshani nangabe unayo le green grass yakho ungakase ngomcakazo yes khona kuphila lapho buka ke sikhanze nalo ukuthi kwatona leti inkukhu yayidla stimsteleka yona le duckweed naleti ingulube yayidla yabo tinkomo ke kufuna kuse ungathi uyayomisa so iyayibhica ke na uyihlangahlanganise maybe nalo ukudla lokufuna kudipha kona tinkomo. Bawuthi nawo ikhulisa le duckweed noma wathola lencane nje bese utholela iphond uyifake lapho bese iyadanzela yona. Iyadanzela mina nje nangingakupha into lencane lengaka. Yeah. Seyifake ku pond say 1 square meter say iningi kakhulu futhi le within a week tabe gqwele lo 1 square meter. Okay. Yeah.
so uyaqala uyaharvesta now harvesta what lesiye sikwende uharvesta noma half now harveste lo half within 48 hours kusuke sekuphinza Zagcwele kukhulile yeah it's a sustainable. kusustainable asikwati ukuthi kuyahamba kube nekugula kumbi ngoba kwanza kakhulu but ke yinto le engazi ukuthi bevele isetshenziswa lebe ikhona kulaba laba khicitako nje bayayisebenzisa vele. So where to from here? Ngathi ukwayisho wathi in my plan akho expansion. Kulo lokukhona ngoba sokubonile Yes. in the market iyavuma. Yes. So what are the plans going forward? Okay, my plans ukuthi sivele si scale up. Sibe na maphonzi lamanye abe manengana. Yeah. Stoqala ngandzaba ukuthi sibe ne supply ibe consistent. Uyabona. Singathi nje si harvestile sekumile asadiwe nje ukuthi kuna majawu kaMalaza la supply imfish. Si supply nje imfish throughout the year. Uyabona. So kunenzawo lesi yemakile and the idea is by the end of this year I think isigaba sesikhona from leyo nzawo leyo kukhicita up to about 10,000 pieces. Yeah. And ngetulu kwaloko sisafuna indlela ukuthi nathi sikhone lokubreeda because angiqabanga ukuthi it's rocket science bangasifundisa lamaja. I think the project layer it's a very good project. Banifundzisa vele ukuthi ugcine ukhone nawe kutendela. Yeah. So ngicabanga lokuthi bata uqhubeka baside. And sifuna ukuthi by the end of the year sibe sesicalile vele. No, umqondo lomuhle nalo aka breeding nje. Mr. Malaza. Yeah. This is the supply side, and if there are limited suppliers, then the industry is not going to grow. Yes. Nale pace lefanele. Yes. Like ngisho nje mina ngikubonile ngoba seko media and we listen to a lot of farmers who have an interest in doing fish. Yes. But you can't say vele le information sesiscuss nje you are among the few nje wena. Yeah. Ma farmers in the country. Okay. Labatiwa uspenda the fish. So you know just when interest with that city stool bangabu futana futhi. So le ukuthi step back ube ngala ku breeding was as we kind of bring more farmers into the fold. Umbuto dawuthi can I get my fingerling ngala kubani? Exactly. Now ngale mashayina now asiphelele imbalu. So nja ngomqondo lomuntu. Yes. Uza naleyo capacity leyo. Yeah. Mhlawumbe amagama okugcina nje ukuthi ungathini kuloyo ofuna ukuqala nyalo the fish. Advice uthi ngicabanga ukuthi kungaba ukuthi imfishi akusiyo business lengathi noma enterprise lengathi ilikhunyanyana. And unotungena lamandini ujwayele ufuna ujwayele vele ngoba nangabe nje kunebantu batawuthenga lapha kufuna vele ungene and ihle ukukelakela ngaleli sangalayo ujwayele lo cha ibusiness namngadi lena le ngazuthi ingawaside emaswati although kumbe kungaba nale challenge yemandi but ngicabanga ukuthi labo labane access emandini ibusiness lecishe inhle lena nangabe nje sikhona lokuthi singayendalela ukenjana sesibe banenge I think singakhona neku-exporta. Ayihlukubetani lena uyangibona nje mina sengicathatele but ngiyakhona ukuvuka ngilofida imfishi uyabona. Although ke angisita amajala amancane but nje ibusiness lengazothi lena itawukhosa ngati nalokuthi ke inhlanhla khona ngilokuthi uhulumende ngathi ungenelele uyavele uyayisupporta uyayikhutsata
ubuka nale structure le breeding station yabo labayakhile state of the art uyabona le Malkens so I think sibalimi we need to take advantage of le thuba leli. It's an opportunity angiboni ukuthi itawulasta so nasi ngayisebenzisa sikhule sikhone ukutimela I think singaphila Awu siyabonga. yes singaphila nje impela Camani siyabonga isikhathi sakho. Siyathemba maningi lama 1000 abalalela bathi awuyathi nami ngingakhona ke lo ngoba sifuna ukusilowo nje empeleni lesikwendawo ukuthi sikhuthathe lo munye naye athi asengikuzama. Siyabonga uchaze kahle mina nje nami ngilomunye sengiyobuka nje ukuthi la ngikhona manje ahamba kanjani. Yes. Kepha nje sifuna ukulula thi yes ase ngithi ke kubalandzeli bethu siyabonga ukuthi nibe nathi nalamuhla siyathemba ukuthi kunenge lenikuthethe kuba Malaza no among the first few webalimi bethi fish event siyathemba ndaba nisichubeka nesilandzela sinilethela labanye balimi labamahlahlandlela njenga Mr Malaza siyabonga kakhulu.